Bona fela thabo o iphelela bophelo bo monate o shebella sehlopha sa hae sa thatohatsi sa bolo ya maoto ha sheba le jwalo ka motho ya bolokang Che ho hang empa kgetlo le leng ha sehlopha sa hae se kora tjhelete e kengwa ka accountong ya hae ya ho boloka ka savings coach ya Absa e le hore thabo o entseng hore a boloke ao ho bonolo haholo ya ho app ya ho banka ya Absa e thehela moralo theha auto saver o ipehele tekanyetso ya tjhelete ebe e tshwanele fela le thabo o leke tsela e bileng e le monate ya ho boloka. Your story matters. Absa ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngwadisitsweng ho na le dipehelo. Utlwa phapang koloing e tlatswang ka Shell V Power. O ntso tseba hantle hore Shell V Power e hlwekisa ditshila 100% e sa siye letho. E hlwekisa dikarolo tsa bohlokwa le tse bobebe tsa engine. E boloka engine ya hao e sebetsa hantle jwalo ka e ntjha-tjha. Jwale he, kenya senotlolo. Utlwe mofuthu wa ho labalabela tsela e ka pele. E tlatse sweet ka Shell V Power ka jeno. O hlonno be motjheng wa ho ikutlwela monate wa ho tshela petrol ena e ikgethang. Diphihlelo le tshebetso di ka fapana. Etela shell.co.za ho fumana lesedi le leng hape. Lesedi FM lentswe la hao boikgantsho ba hao station sa hao sa kgaso sa selemo re a leboha ka tshehetso ya lona e tsitsitseng jwale ka re le tlisetsa ditaba tseo amang tsa boithabiso le tsa botjhaba tlholo ena ke ya lona bamamedi ba rona ba tshepahalang halala seyalemoya sa makgonthe Congratulations, Lesedi FM. re ka be re se mona ha e ne se ka lona babamedi le bophelo ba Lesedi FM mmoho re hatelang pele Lesedi FM ke molelwa dulang le theile tsebe thatohatsing ena ya station sa kgaso mo motsotso ka mong o leng bohlokwa Asimo he mamido sebeletso ya Lesedi FM re ntse re otla ka mogolo mong fela sheba metsotso e 20 le metsomedi re furaletse hora ya boraro re ntse re tswela pele re atella afternoon drive Lesedi FM Midlands Soweto ke mo re lenteng mme kana kwena re re besihlo mo mamedi se re kopang hore re thuse hore re ke re shebisane wa tseba sala bohlano se monate se a qabula ha se ntwe thata ha se ntwe thata ho hang fela mme he moemedi re di bone diketsahalo tse etsaetseng re se re tseba ntate Andy hona jwale re se re tseba go ntate Andy o tumme kae me bang o sa tsebe ha Andy ke mang Andy ke mang aha Andy ke e mong wa baetapele ba tse ding tsa dikgwebo e leng hore o ne a tswile le kgarebe ya hae ya tshebetso a tswile le kgarebe ya hae ya mosebetsing mme ha ba tswile he ba le mokitjaneng concerting ya Coldplay ya ba he camera jalo ka ha di re shebile tjena di fihla di re dia ba hlaisa big screening mme ha ba tla big screening batho bana ba intshitse e le ho ya ipata ba natefelwe momo ba neng ba le hona teng jale re o botsa potso ka jeno momamedi hona le hona hore o tswile o ile monateng kapa o kerekeng mohlomong ho monate kerekeng mo leng teng se fela se a kena man se tsama ha monate motho a ka thoko wa bantsha fono a ithuta video ena le wena wa hlaela mme wa lla ka nako eno o kene moyeng nako tse ding o monateng o di soufeng tjena o tshwere ntho ha o ntate e be le bulena hore nke video mmatanka ha re tla a thu ikutswitse tsatsile o bua ntho nga bohlokwa ho bua ka monateng tjena dibaka tse tshwana le bo di soufeng kwano o tla fumana hore hangata hona le moteng ba re kgabisitseng teng re hlaile hore batho di patrons tsa rona batho ba tlang mona ke batho ba jwang kana go fumana hore ke hlaile ke ne ke hlaha ke tsamaya le motho ke ne ke sa lokela ho ba le yena ka letsatsi leo kapa le mosebetsing ke ne ke itse ke a kuba ba se ba mpona jole ke le di soufeng ke di hotla jalo re bolelle 0860003084 o re tsebisa hore na wena we nka jwang taba ena ikile wa etsahalla mme o ile wa ikutlwa jang ha o etsahalla kapa o motho a etsang tjhe wena wa natefelwa ha o bona hlile ntho tselo di etsahalla empa ha e baneng o kile o iphumana le bothateng ka baka la nka video kapa setshwantsho o le monateng o etsa jwang o ikutlwa jwang ka yona rena le mosebetsi mo le rona wa tseba ka la bohlano re a hira no ka la bohlano re a hira o re atella afternoon drive Lesedi FM re hirile hape ka jeno ho jalo fela ngwaneso pejana re ile ga motshwara mme mo he re ne re tlotla tshebetso ya hae fela ka jeno re re o fe contract bana go utlwile hore hona le tlase mona jale re mo file horena kaofela hore be presenter ya Lesedi FM re bua jalo ka ntate Tebogo le kae
Ola Tebza, no, ke Ola Tebza. Tebza. Le kae bagolo. Tebza wa bantwana, it's make it Friday, ke Friday. Re bitsa high energy Fridays. High energy Yeah, Fridays. o sa robala, tshwantse be le energy. Yes. Tebza ka jeno o presenta o co-presenta le rona. Hey, Le sedi family ka hare o Midlands le sedi family tlile kwano. le chakile. Le chaketse wena. Jwale re represent le wena ka jeno. Ke ready. O ready? Yes. No ha re matheleo. A go re jwetsa Tebza jwalo ka monga sebaka sena sa disofeng. Engwe ya dintho tse le kgabang ka tsona ke botle ba dinepe le botle ba batho ba tlileng kwano. Fumana le ba hlaisitse ho le hotle. Le sebetsa jwang ka taba mfuta o jwalo mo teng o fumana hore le ntshitse Thabo Carvin. Thabo na tlile le gentsa kole o tsitswe. Hey, wa tseba taba every Tuesday if not Monday. Ona le inbox mo paging ya rona. Yeah? Ore ke OC or ke abuti are hi admin this Delete. picture. Ke kopa o delete ke mo mathateng. So ke le mametsa le bua ke re o ka re la itse ore this is a weekly problem e re nang le yone ko sofeng. And you know tseding obvious never romanye customer but ha re bole team re re how mara this person re kupile ore la maenda na but hi bona o se a robetse mo sefubeng sa abuti ka o sana ba retile re maro ba o boditse ore re ka le shooter na O le sebedisa mokgwa o wa ho botsa pele le shoot. yes so ntho re etsang cameraman wa rona tshwantsa be visible a tsamaya batho ba bona rona le cameraman but before a shooter wa botsa ore a o signele o sharp o bona my sister abuti a re ke sharp phakela re tsoga dia boa bona Maro kile o tlo ho le monateng wa etsa diketo tse ding. yes yes Ha o tlo ka mmino o bona ga amana ona go nka ha. Fela ha o so le manta hore ke ntse ne ke etsa. Ke ne ke etsa. Jwale mabedi o ka re jwetsa hore wena maikutlo a ke afe na o kila o etsa ntho mofuta o jalo mo teng o fumana re o itse mosebetsing wa kula o hae neng camera stadium se le ho wena ha o jaife neng o itse kae ha o ikutlwe hantle fa o fumana hore camera concerting se hlaisitse wena big screen mane kapa kerekeng o fumane motho ana a inkela video o hlaile le wena ka hare o video eo o ikutlwa jwang wena mo mamedi ka yona re jwetse wena o ikutlwa jwang Lebza Na tsaba ka hobaneng ke le good smell. o le go Ke tsema motho wa good smell. O le good. Ha ke na bothata. Nna ke a rata bile hoba ke nna nkang hangata. okay Ha ke tsamaile ke batla hore ho bone hore ke kae kana kwa efeng. Yeah. Ke ne ke etsa le bomang. nna ba ke motho a sa tsamayeng ka dikoloi tse o tsitsweng ha ke na bothata bashama maphethe le metse supileng ka mora hora ya boraro re tella afternoon drive iminyaka oskido tsama le D9 le Caterpillar ba tsama le Shane 907 le Sedi FM drive are No. 1 2 then can you hear it? 1 2 1 2 1 2 1 2 you hear it? Sharp. So this
o sontse le fela jalo momedi kone ho ratella afternoon drive le Lesedi FM mashmabedi metsoro bonga metsotso pele re fitla renyane ya bone ntse re le di Soufeng Meadowlands Soweto ke mo eleng hore re ka hare ho batho re tluile kwana he Auckland Park re batla ipona ge le ka hare ho batho ho le monate re dutse le babamedi ba Lesedi FM re dutse le bagati ba di Soufeng me he ha jale nako ke ya gaitseda motho Bongzito Radio ho ga o fe etsa dipapadi tsa pele ke lebile haholo le bolithibo semamadi wa Lesedi FM ke a o dumedisa hle ho lela haufi mo mametseng le teng kwano re a thella ha re nkehetsa pele tsa dipapadi re di qala jwalo ka ho lekola tse amanga tsena tsa ho sesa re fumana tse reng mokgatlo wa Swimming South Africa o tsebahaditse tumellano ya selekane sa nako e ka etsang selemo le company ya Bombela Concession Company ka kwano kwa Johannesburg Maubane ka mora hore mokgatlo he wa rwane le company ya Telkom Bombela Concession Company he ke company ya bobedi e tikinanga selekane le mokgatlona wa South African Swagalo wa Swimming South Africa nakong ya dibeke tse pedi ka mora hore company ya Fila e tsebahatse hore e tlo thusa SSA ka meaparo company na he mamadi ya Bombela e tlo fana jwalo ka tjhelete ka lo ka 10 million molemong wa utshietsa tsena tsa o sesa kwano Afrika Borwa CEO ya Swimming SA Shwana Adrense o hlalosa hore tshehetso ena e tlo ba fa monyetla wa hore ba lebale ka mathata a ditjhelete e be he ba tsepamisa maikutlo tabantse ya manga boikwetliso le tseding ka o le leng he Andre van Rasberg e leng ke CEO ya Bombela Concession Company yena he ore tumellano eo ba itekenanga le SSA e tlo fihla pheletsong selemong se tlanga ka kgwedi ya Phupjane me ke ya pele eo ba itekenang jwalo le mokgatlo o feng kapa o feng wa dipapadi kwano Afrika Borwa ho tsa papadi ya bolo mo presidente wa naha ya Kenya eleng Dr William Ruto o kgothaleditse sehlopha sa naha eo hore se hape tlhodisano ya selemong sena ya Total Energies African Nations Championship eleng chene ka bokgutshwanyane jwalo ka ha e tlabe e bapallwa lapeng ha ha bo bona mo presidente Ruto o ile a etela kampong ya sehlopha mane Moi Sports Center Kasarani Annex Busumba la boraro ele hane a ilo ba khothatsa mme ba hlalosetsa hore mmuso wa naha eo o tlo ba fa tshehetso efeng kapa efeng eo ba e hlokang hore ba hape tlhodisano eo na ya Kenya he mamedi ke karolo ya dinaha tse tharo tse tlo tshwara dipapadi tsena tsa China selemong sena ho kenyelletswa naha ya Uganda ikastana le Tanzania ha re diphathela ka tse amanga papadi ya tennis sebapadi sa sehlopha se emetseng Afrika Borwa mane naheng ya Germany ho FISU World University Games Lilita Ndungane ore moya wa hae o ntse o phahame le ka mora hore a hlolwe papading ya hae ya pele ile ha hlolwa jwalo ke Kate Faki wa naha ya USA a mohlotse jwalo ka 6-2-6-1 papading ya hae ya pele ore he papadi eno e mo thusitse haholo le ho ja hlotse hore a tla qeteletswalo mme o tshepa hore o tla sebetsa hantle dipapading tse latelang di bile akalo mabediseo ke neng go soretse tsona tsa dipapadi he kgetlo lena ha re tiana le tseng hape mane metsotsong e 30 ka mora hora ya bone le bolithibo se batsola pele ka re a thella Lesedi FM lentswe la hao boikgantsho ba hao station sa hao sa kgaso sa selemo re a leboha ka tshehetso ya lona e tsitsitseng jwale ka re le tlisetsa ditaba tseo amang tsa boithabiso le tsa botjhaba tlholo ena ke ya lona bamamedi ba rona ba tshepahalang halala seyalemoya sa makgonthe Congratulations Lesedi FM re ka be re se mona ha e ne se ka lona bamamedi le bophelo ba Lesedi FM mmoho re hatelang pele Lesedi FM ke molelwa dulang le theile tsebe thatohatsing ena ya station sa kgaso mo motsotso ka mong o leng bohlokwa Aune tse fetang eno mamedi mashoma mapedi le metso e fela metsotso re lebile horeng ya bona ke Lesedi FM drive re tella afternoon drive re lebohile Bongzito ka ditaba tseno tsa dipapadi re a tloa re a mebileng e fapaneng le top lama 7 #Lesedi FM traffic
a kule boa holo tibla mo medicine re kena hantle ka maleka N1 southbound ka morao fela o proof plus interchange ho ne ona le koloi eneng eme ka hare ho mmila hore nge fitileng fela hlekilwe ha jale mme sepetepete se phalla ha mona jana R21 southbound ka maleka engine highfield one stop ke mo eleng hore le teng ho ne ona le koloi eneng eme ka hare ho mmila e hlekilwe ha jale sepetepete se phalla ha mona jana R21 southbound ka maleka morao fela ho Olifantsfontein road le teng ho ne hona le koloi eneng eme ka hare ho mmila ibile hape hona le kotsi ka mo fela ha jale malala hlahlekilwe le koloi e tlositswe mme ha sepetepete se phalla ha monna jana R24 pele o fitla ho o Atambo interchange le pheole le tshehadi la mmila le kwetso le bella tiehiso hona le kotsi e leng hore e tsahetse ka mono ka mane ka R21 southbound ka pele o fitla jalo on Mapias drive ke mo eleng hore le teng hone ona le mollo wa hlaha fela hona jwale o fedile mme ha sepetepete se phalla ha monna jana ke na go tswaretsa kana hore ngena kwana ho ratela traffic le ba ona le tso di bonang ka sa di bona ga tshware get tibos_mokone at Lima Wela 1 ho X. Don't know when my nights became so complicated. Can't recall my mornings ever, then it's faded. Maybe this is called my definition of jaded. This stays on my mind. This stays on my mind. Trying to put a muzzle on my crazy feelings. 1 minute I'm cold and then the next I'm tripping. No, when somebody new, I swear she don't deserve it. It's still on my mind. She's still on my mind. And we build it up, just to let it wash away. Tell me, did I lace you up, just to watch you run away? Please tell me who's getting on my love, who's getting on my love? Tell me who's getting on my time? All of that used to be mine. Oh, who did you teach what I taught you? Better not give them my nickname. I don't like thinking about it. I swear that it's swearing me down. No, but tell me who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Residuals. Who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Residuals. Who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Residuals. Lady Glee. Awe. Yeah. Give me Awe. Hello. Testing 1 2. Testing 1 2 1 2. Sepiri, your presenter today. One. Check 1 2. Okay, sharp. Okay. Ke mofuta o etang ka sefofane off peak hore a tsebo una melemo yohle ya first class empa ka theko ya economy class. Ke mofuta o mona o rekang diaparo tsa Maria ka lehlabula hobane fashion e tla dula le fashion empa ditheolelo tsona di a fetoha. O bile ke mofuta o mona o lokisa manala boutiqueng ya maemo ha ka nqena a boloka hape ka box clever wing edition e ntjha ho tloha ka R49.90 ka. Hey, o di shebile e fumaneha ka original recipe kapa ka dunked. KFC, it's finger licking good. Ho na le melawana le dipehelo. Etela kfc.co.za. Lesedi FM ke molle mogwabo wa setso le puo ya Sesotho. The Sofem Pub. Today ki High Energy Fridays rena le buying Lesedi FM broadcasting live from the Sofeng. Rena le topic e ke ratang too much and at the same time re stressa as re le admin ya the Sofeng every Monday and Tuesday.
every morning ha re tsoa Monday re thola di inbox motho a re yo admin ke kopa o delete hey le shootile le motho o wrong. So we are inviting you Bamamedi re founeleng 086 00 03 084 kapa o ka re WhatsApp on 083 284 0008. Topic ke hore ana o kile wa ithola o le mo situation or o stere snap le motho o utsitsweng motho o sa tshwanna hore o bona lena o le go plekeng e tshwana le di sofeng or any alcohol place ya o kentsha monate re founeleng or bolele hore why do you get yourself in that situation o bo re stress rona as admin or hey le post le motho o seng wrong o seng motho aka re founeleng ke high energy Fridays go di sofeng no o tlohala ka nnete re se budi steng no se budi steng mona mo mamedi wa ka top number 7 o tlohala ga itsere motho mme momedi re sentse re o memme le wena o tlile sa phiri o memme ke ne ke nna no batla ba tebza wa bantwana ka tebza ngwana wa ba aga no nna ke dilantse ke le sa phiri jole le wena he re tshware jole go se rutlile nne mo go tsa bona tsa mana o re tsebise hore o kile etsa la ke tabena mme he re ne re le bararo re se re le bane no mlindo aga ha le tlonsia morao ke teng ke batla ba karolo le the vocalist mane bone jang shapo jwa se ke nna tsela se go ne no mna re thabetse ba teng ba hawa a bonga mina mane bona re bua ka ntho mona topic kena mlindo the vocalist ntona ya hore o tlile monateng ka pakerekeng kae kae thabong ka snapong ka selfie o hlaisitse wena o sa batla o hlaha o controller jang o ikutla jang wena ka yona tse kusho into kanjalo ngoba suke senzekile so sekulate kusho ukuthi stressa lama consequences wakho ngoma kuzothwa manje ngithena wena yabona manje so angcono uvula uyeke lihambe manje uyakhulumisa into kanjalo ayisetsa yenza yena asiyeke lihambe so no matter what amale mang at the time kusho ukuthi ngoba nawe vele bangamele ube lapho kokuqala yabona no re mlindo re tswile ka jeno ka monna bitswang Endi unkile mosebetsi mo le yena Endi ke le tona mosebetsi wa docha le jumla tsa ha aya consulting after consulting camera ya monisa ya mo ya screening pero mathata ngoba nonyetsi le mosebetsi mo le bona unyetswe le manje nginga manje mangithi proof seyivelile manje sizo justify kanjani senzakele mina mathata salting yabona alright hey no ke batla utlwa ho tswa ho wena Mohammed 0860003084 na kile o etsa halla ke tseba batho ba ngata ba kile ke ba etsa halla na motho a re jo ke ne ke etsa a re hobane batho ba ba mpeile mo ene o fumana ko ngwe motho mo yena ha ikutli jona a o se o tla bo hlaile le yena mo yena re baby nna ke batla re be jwana wena ka mono e manong ka banyale ba to Sunday di mongolo right 0832840008 romela voice note to re tla boela re sheba hape le Facebook ngere sa FM @FM le Twitter ya rona re shebe le teng hore na wena o ikutla jwang ka yona na o kila hlalwa ke ntwa mfuta jwalo wa ilukisa jwang o la ilukisa jwang ha o se fumana re ka morataba so hlaile ntho tsene di sa tlameya o hlaha o tebza sa ba o hlaisitse o le di sofeng o no tsamaya le motho o no sa lokela ebe o tsamaya le o etsa jwang o tla he ha mehala rona se lokile tla ga di lokile di se di le teng soski a go shapeletse pedi ha be di le teng ka pa ile ngwe fela e buang ka topic le ga batla ga shapua batho yo le ga batla ga shapua batho ke gona ke nna o ding ka video ka monate to che ngwanis only to find out ke hlaisitse batho ba ro hlaisitse batho ba ro bontate ba baske ba batla ba nshapa ba ga ba tshwatla le phone ya ai we yo simba two thing a re minate re tseba gore re safe o ga re batli monate mona re nka di video le re batlang ka teng ke phone tsa rona mostly re botse di ka thabo ola matsidi tanko prak re botse le bole mabombong bopaki ke ba eng ba le mo re sa gotla mo ke nna nyana ka difoto re tla re kenya ka gare mono re tsoa ithabisa ga la difoto na kwa difoto ya tla heba okay alright khona thiwo se le le kumono hayi ntwetsena bafethu hayi
ga se etsahetse guys se e le gore wena monna o ipeya hantle o emele di-consequences tsa teng go di solva jwang cause first of all o bile mono ka phoso ha ile hantle no sa tlameha gore ka ba mono so go remela di-consequences tsa teng o bua le Mokoena hlopha ka harassment tshemedi re le buile haholo fela Mokoena a re o emele di-consequences ya ntlha ya ntho tse thabo le bo ke re motho o ikutlwa a tshwantshanya ka tshwanela le ya fumana se re tlhabileng tate marangrang ba tlhaile sa le sa thabo o se kopane na mo nka sa re tlile fela ka gore nga bona ka ba ka tshwara ka fela se di la itse mo tsa ya ha ke se mo dira di dira ka tsa le motho wa ka thabo re lebile haholo fela thuso Mothobi abazazi bafunane ntsudusi jalo le re atela afternoon drive re tsamaya le Mlindo the vocalist re tsamaya le Tebza wa bantwana top lama 7 le the bundle of joy abazazi bafunane one upper spatate hustle hey bambuza 21 yemibuzo bangason kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikude obangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunane 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 funa uthando olumali 21 question nina nemibuzo bana bayibheki lepifu ngibona ibutho benithing newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda masitaba basanda masibamba batwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masipanda niyabona siyakhankasa sifala indlala emakhasana kuvuma balosemsa kuvume nedozisa lenkomo yenkosisa njehlampani ungayisusisa nengibona nginyonisa ngisengalendisa kokhozi kumfana lenkabi yenkosi ngangitaka ngoshuni bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikude obangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunane 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 funa uthando olumali bafika ngemanani wenyakaza umzazila namini namhlanje nginamalini mangimele sibale banamalini mayithi nginamaningi inkabi nekoti yinyameningi manikosa ninamaningi awukodwa nangona ninamalini karapa ngatula bayiphi ngatula ngarapa ngathi batheba batheba bayithi kantaka ngoshuni nganki inkabi mayikhonya nayifi induku esekhanda nayifi ushuni wenkabusu indi sawuhlaba wafunywa nayizitha bangibiza ngesipukpu mela ngizamele ibukpu yazamile
Ambana manyelo yanga utiva hinkwaswo wena la kambaka mahlweni ka wena rasha mahlelo hinkwawo wena wa swi vona Xikwembu xa matimba
Blessings rain all over me. Let it rain. Blessings raining over me. Rain. Blessings rain all over me. Let it rain. Blessings raining over me. Camera socks. What is what to camera socks, my mic? Yeah. Check 1, 2. Yeah, go. Ati. Okay, sharp, stand. Sharp. Ati. What as we look at I'm over. But you look to yeah. No, we never change the input. La Mandela e re ke ntlo eo Nelson Mandela a neng a dula ho yona ho tloha ka selemo sa 1946 ho fihlela ka selemo sa 1962. Letsatsi la Nelson Mandela le ketekwa selemo le selemo ka la 18 Phupu ho tlotla bophelo ba hae le menyabuketso ya hae. Letsatsi lena le boetse ke pitso baahi ho neelana ka metsotso ya bona e 67 ho etsa mesebetsi ya setjhaba. Batjha na maqheku ba go 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay, that's on Sox's camera again.